Warundi wanakwepa, wanarudia kwao Warundi. Nanone ndagarutse kukugezaho amakuru agezweho cyane kuri iyi ntambara yo muri Kongo. Mukanya nakubwiraga ko M23 imaze gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, ariko noneho ubu ngo ibintu bihinduye isura. Ubu umujyi wa Bukavu nawo tayari abasore bamaze kuwinjiramo bidasubirwaho, bawufashe. Breaking news, amakuru agezweho muri aka kanya aremeza ko M23 yamaze gufata umujyi wa Bukavu ndani binjiye mu centre hagati, ndetse ubu tuvugana abaturage, abasirikare abarwanyi ba M23 n'abaturage bari kubyina intsinzi bishimira ko binjiye muri Bukavu. Ariko se bigenze bite kugira ngo umujyi nk'uyu wa Bukavu warurinzwe n'abasirikare benshi cyane bakomeye, baba abo Burundi ndetse n'aba FARDC n'ibindi bihugu byinshi byari bikiri guproposwa ngo bize kurinda uyu mujyi? Bigenze bite ngo ufatwe? Reka nze nkugezeho byose mu bitumye uyu mujyi ufatwa ndetse n'uburyo bawufashemo mu kanya nk'ako guhumbya. Ariko se kandi wigeze umenya ko hari abasirikare barenga 212 ba FARDC bari bahunze M23, bahise birukanka nyine ubwo imirwano yari ikomeye. Abarundi nabo bamaze guhunga ari benshi cyane, kugira ngo muri video zabanje naberetse abarundi bari guhunga birukanka cyane, imodoka zabo z'intambara zibahetse ari benshi, ari igihiriri cyo kimwe n'aba FARDC bahungiraga i Bukavu. Ariko noneho Bukavu nayo bayibasanzemo, bayibirukanyemo. Ubu nabwo bari guhunga kibuno mpamaguru, bamwe berekeza mu Burundi, abandi berekeza mu bindi bice bijyanga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko kandi mu bahunze harimo n'abafashwe bakatirwa igihano cy'urupfu, abagera kuri 212 bose ubu tuvugana bamaze gukatirwa igihano cy'urupfu kubera guhunga M23. Ibyo byose reka nze mbikuramburire mbikugezeho 5 kuri 5. Ariko kandi mbere ko nkomeza abanza ureba hasi, ureba handitse subscribe ukandeho, kugira ngo tujye tubana hano mu biganiro byose tukugezaho kuri Oscar Dushime Talks. Ikaze reka nze nkubwire byinshi birambuye kwifatwa rya Bukavu. Umutwe wa M23 kuri wa gatanu, breaking news, amakuru aravuga ko uyu mujyi wigaruriwe wa Bukavu wigaruriwe na M23. Uyu mujyi rero mu ntara Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kwirukanwamo, nyuma yuko M23 iwirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, nta mirwano ibayeho. Ubu tayari abahungu bamaze kuwufata, bamaze kuwukaba. Ubu uri mu minwe yabo cyangwa se uri mu maboko yabo. Mu masaha ashyira umugoroba kuri wa gatanu nibwo inyeshyamba za M23 zinjiye muri uyu mujyi. Byari nyuma yo kwigarurira utundi duce turimo Kabamba, Katana ndetse na Kavumu n'ikibuga cy'indege kibarizwamo. Ibyo nyine nibyo nakubwiraga mu kanya, niyo nkuru nari maze kukugezaho mu kanya gatoya nkubwira uburyo bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'ibindi bice biherereye aho hafi. Ariko byari bitaremezwa ko, nakubwiraga ko hari amakuru ahari ya bamwe mu bari muri Bukavu bavuze ko biboneye abasore ba M23 bakatakata mu uwo mujyi, batembera muri uwo mujyi. Ariko byari bitaremezwa. Ariko kuri inshuro noneho bidasubirwaho rwose, ubu abasore bamaze gufata uwo mujyi. Amashusho yafashwe na bamwe mu batuye umujyi wa Bukavu yerekana inyeshyamba za M23 ziri muri komine ya Bagira. Gusa amakuru akavuga ko mu masaha ari imbere aribwo ziri buze kuba ziwinjiramo ku mugaragaro, zikanasohora wenda n'itangazo. Ariko kuba bahafashe bagezeyo tayari. Amakuru avuga ko M23 yageze muri uyu mujyi, ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo zirimo FARDC, Wazalendo n'ingabo z'u Burundi zamaze guhungira ku mupaka wa Kongo n'u Burundi. Nibyo nakubwiraga, n'ubundi benshi bahise bahunga berekeza ku mupaka uhuza Kongo n'u Burundi, aho amahirwe menshi ari uko n'ubundi
bari buhite binjira mu Burundi, akaba ariho bahungira uyu mutwe wa M23 ukomeje kubashushubikanya. Amakuru rero nuko nguko avuga. Ikinyamakuru Jeune Afrique kandi kuri wa gatanu cyanditse ko na guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo kwa kane yahunze uyu mujyi, ndetse amakuru avuga ko kuri ubu nta mukozi n'umwe wo ku ruhande rwa leta ukiwubarizwamo. Urumva rero niba guverineri ubwe yaramaze gukuramo ake karenge n'umuryango we, ndetse n'abandi bayobozi bose bo muri uyu mujyi bakaba baramaze guhunga, barahungishije amagara yabo, abari basigayemo n'aba barwanyi nyine bageragezaga kurinda uyu mujyi ngo barebe ko utafatwa, ariko byanze byarangiye, byanze kabisa, akagozi kacitse, bamanitse amaboko barirukanka. Ubu rero M23 yifatiye uyu mujyi rwose itarwanye, nyuma yuko n'ubundi n'ikibuga cy'indege cya Kavumu bari bagifashe batarwanye. Ibukavu kandi rero nkwibutse ko yafashwe mu gihe Perezida Felix Antoine Tshisekedi ari mu Munich mu Budage, aho yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku mutekano. Inama yasabiyemo amahanga gufata inshingano zayo ku Rwanda, ashinja kuba ari rwo rwateye igihugu cye. Ifatwa rya Bukavu kandi rije nyuma y'ibyumweru bitatu M23 ifashe umujyi wa Goma. Kabaye ngira ngo M23 yafashe Goma, twumva ari ibintu bitazaramba, twumva ko ishobora no kutazamaramo icyumweru kimwe nk'uko byagenze ubushize, ariko ahubwo barawufashe, barawustabiliza, bashyiraho ubuyobozi bwegereye abaturage, batangira kubagarura umutekano. None kuri inshuro Bukavu yarigoye, twese twatekerezaga ko izabamo imirwano ikomeye cyane, kubera ko leta ya Kongo yarimo irafata ibihugu bigiye bitandukanye ibya approachinga ngo bize kuyifasha, za Chad mwarazumvishe, za Angola, Afrika Epfo nayo yari yamaze kohereza abandi basirikare muri Kongo, ariko ibyo byose ntacyo bitanze, n'ubundi umujyi wa Bukavu birangiye bawufashe. Ku rundi ruhande ariko abasirikare 212 ba Kongo bahunze M23 bo utuvugana bakatiwe igihano cy'urupfu. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rwakatiye abasirikare ba FARDC 212 igihano cy'urupfu, rubaca n'izahabu y'amadolari 200,000 bazira guhunga uru rugamba. Abasirikare bafashwe mu bihe bigiye bitandukanye nyuma yo guhunga urugamba bari bahanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ibyaha ubushinjacyaha bw'igisirikare cya Kongo cyari icyaha kibakurikiranyeho birimo guhunga umwanzi, kwica, kugerageza kwica, ndetse no gufata ku ngufu. Hari abasirikare 72 bagizwe abere nyuma yaho bigaragaye ko nta kimenyetso kibahamya icyaha na kimwe mu byo bari bakurikiranyweho. Hari abandi basirikare 90 rero bakiri kuburanishwa n'urukiko rwa gisirikare rwa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, nabo bakurikiranyweho ibyaha birimo no guhunga umwanzi. Nuko nguko rero bimeze, nayo makuru agezweho muri aka kanya. Icyo wamenya nuko M23 yamaze gufata umujyi wa Bukavu, ikaba nawo iwufashe biworoheye cyane, kuko iwufashe itarwanye, kuko yasanze nyine abakomando, abasirikare ba FARDC, abarundi n'abawazalendo bihungiye rwose, bigendeye, babasigira umujyi wabo n'intwaro zabo. Ibyo byose rero birakomeza guha imbaraga M23, ndetse birakomeza gukomeza ubuhangange bw'uyu mutwe. Ubwo anytime turaza kubona itangazo rya AFC M23 ribyemeza, gusa ikiriho cyo nuko umujyi wo wamaze gufatwa. Ibintu n'uburyo abaturage baraye baserebura babyinana insinzi n'abasore ba M23. Reka rero ngushimire wowe warudukurikiye, nkubwire ko andi makuru arabagezweho arakagaruka, ibindi biraba bigezweho ndagaruka mu kanya nabyo mbikugezeho. Reka nkwibutse gukanda kuri subscribe aho hasi, reba handitse subscribe kandi ho, kugira ngo dukomeze kwagura umuryango mugari wa Oscar Dushime na Oscar Dushime Talks muri rusange. Naho utaha, Imana ibarinde.